topic ihariya sinsoma n'agatuti kagihariye umwanya wose turasa yarangiye ni saa 10 ni umwanya wo kwerekwa no kwandika amandiko tugomba gucumisa warangiye kandi minota bampaye ahasigaye semeni haleluya ubohoke Yesu Kristo haleluya asimana Yesu akiri umshiki ibwira ramubwira ngo ikifuzo afite gikomeye ntakivuge nimba gihari urabona uko uzutange hari cyonyine gusa muzabona kazi aho haleluya amina umwanya imana igomba gukora igakora ibisaka tugiye gutera hanyuma haleluya tubwire imana ngo mana we muri aba bantu ibyifuzo bafite n'ibyo bashaka imana ibasubize mu izina mu biganza tutakwigenyaho hanyuma gusa akimana gusize semeni haleluya semeni haleluya 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 ongera kandi imana ibituziza ongera kandi haleluya haleluya naho nawe vuga Frank avuge uvuge nawe uvuge uko bari kaza kongo bari semeni haleluya nitumara twama dutamba dusubize wowe wayihomba karibu kwitama gakunga hakaba sakuza reka tubanze tuvuge twende waneza sifiwe nije muto shima kubona no mugabo twagiriye ibihe byiza yaheye muzagatero kaza kavuga ngo bitubiri kamwe navuga bashibere y'Imana basera n'umuha bigiga Imana Mana Israeli bibuke isezerano ukuboko kw'Imana Bwana sifiwe. Amen. Yesu amekupa tukikora kimekusa na mataka. Umpase imani Mungu. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Tugekuba Aaron nawe tugekufata ibiganza by'abantu bamwe kugira ngo baneshe. Tugekufata ibiganza byawe kugira ngo uneshe. Uze kunyemerera uzamura amaboko yawe. Bwana sifiwe. Tuvuga ngo inyanja n'izisuma n'ibicu bigahinda. Uze kuyazamura. Uze kafashwe nawe nawe. Yeah.
wanyemera akagukoresha haguruka musore usa represa muhindukire murebe bano bantu hanyuma mufite amaboko nawe uko bareteze muyatege kuwimosha nama Aroni nawe niba ufite umutwaro ukuremereye mu izina rya Yesu Kristo yashurwe babo tuzamuri Imana ibiganza tuvuga ngo ibyiza mbona nibi bigira gute twagiye data nitumara dusiriza ibyiza mbona nibi bizanura n'igiwe
Ngelo sisi. Oni
cyangwa ko yabikora ariko mu bumana bwayo ikabikora. Haleluya, haleluya. Yo yemeye ko mu gihe kiba nk'iki tuba turaha urusengero aya masaha twahujwe n'urubyiruko rwa World Salvation Church, twagira igitaramo nk'iki. Yaduciye inzira tuvuye twari turi turaza, je na Frank n'abandi bameze nkatwe twazanye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Biraryoshe guhurira ku gatuti hino tuvuye hirya. Biraryoshe usanga duhurira ku dututi twinshi na Frank, ariko turashima Imana ko nta naho tubahuriye. Imana ihimbaze. Haleluya. Noneho mureke dutarame iminota mikeya. Minota mikeya. Hano wasabye ko turi bari mu twari ducunge. Ivuga ngo
kizungu. Kwa tungana. Bwana sifiwe. Kama tunaweza na hele kukake tia kamili. Tia kamili alikuwa yake. Tia kamili. Bwana sifiwe. Haleluya. 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 Hakari bokera. Wakasema nilimba. Dawa ulevi umekwisha. Dawa fitina umekwisha. Dawa uchawi umekwisha. Dawa kusengenya umekwisha. Ni wakati wa kuokoka. Ni wakati wa kuokoka. Hallelujah.